Aw, wavela wasuka iqubo. Wavela wasuka iqubo. Azobuka mpana. Bangaki lapha? Bangaki? Fana behlanganisa 10k. Kwethu uvala amanzi akho labilayo lapha. Njani no? Awusifani madoda. Everybody say hello. Mnandi kuba lapha. It is nice to be here. Lokho life asike yabo asichumi into asikho serious sivele sikene nje bhuqa yabo sengifaka kahle sivele sikene nje bhuqa ihlisi lethu mfana serious yabo uma amakhamera ikhamera lapha ngathi kuse home affairs ifoni yami ngiyibambele nje ngiphethe ngase ngingena bhuqa phakathi haya four e 4.5 wathi abancane kanje ngifuna umuntu ezebe mubi ukuze nande hello Sikhona mama live njengamanje ngikhuluma nabantu ngo-10 ebusuku alright hey uyazisho nakho-ke 5 ehlisa mfana ehlisa leyo phazamisa abantu la wathi ngizwe ukuthi bakhala ngani konke kuyazwakala konke ku-clear sisheshe ake niconfirm ukuthi yonke into iyazwakala phela ngixhumile imbhobho lapha namapayipi ngizothi ngiyakhuluma ngantani ngizwe uyabo ngampela sure kuyezwakala ivale yaleto leyo yeah ase right amanzi ami lapha okay ngifuna ukuthi nqampo ngoba ngisaphuthuma emsebenzini ngifuna ukuthi nqampo laba bantu ngisheshe ngabachithela isikhathi ngoba manje labantu abelungu Fonela ngo-private number manje. Funa ubuze life ukhona. Sure. Yeah. Ay. Hey, yabona umuntu omnyama. Ubuze ukuthi life ukhona nani. Ukhona kanjalo phela ukhuluma nami manje. Hey. Okay. Ubuze ukuthi khona nani life. Ukushesha la ubani isikhathi manje. Uthi ngibo sidla isikhathi singakanani la. Ufuna ukumoshela abantu idatha labo.
Fona nje yangu. Lento beyenye endleleni. Fona SK. All right. It's okay. Wathi ngiphuthuma lokuzana la. Uvale ngezwakala lapho. Ngifuna ukuphuthuma oqala ngifonele inyanga le yaseThekwini. Lena yenza abantu bengibiza ngomthandeni imfowethu. Le ngandisela abafowethu. Yabo. Ngifuna ukufonela yona bese ngiqhubeka nezinto ezilandelayo. Hey madoda. Ufona nge-private number lo. Shuthi yamjabulisa lokho engichaza. Hello? Yo. Ngathi yakhehle number kuyona le. Ufuna ukufona lokho ehlelezi lo. Wakhona ngiyazi ukuthi igama lami baliphihliza nje baliphihliza. Sebangikhohle. Uphi? Okay. Hello. Unjani bodi? Unjani? Umnikazi wefoni? Yes, nokhehlele zokhuluma. Ya wendoda nakho ngizwa ngithola igama lami selihuduleka phansi la. Ukuthi ungifakele imali so lo mali leyo bekufanele ungayifakele mina uyifakele emcimbini lo seThekwini. Kwenzakalani wendoda ngoba ngeke ngakutshela lento ngathi angifuni izimali zeni bafowethu ngayo lo mqondo lokuthi mina angiyazi into ukuthi ukutrend uyabo. Kuyayiqondalela nje izinto mayisuka zenzeka so ngibalekela izinto ezinjengalezi ngoba kuyenzeka into kuthiwa i-trend igcine kumoshela igama noma igcine sekujwayeza abantu kabi. Ufuna mfethu uchaze nje ngoba ngilive ukuthi kube kanjani mfowethu uzofakela imali kusukelephi. Mina yini engikufonelile and ngakufonela ngathini ngisuka ngapi uyabo. Chaze nje mfowethu ngoba cishe abantu bayezwa la. Ulive abantu bayangizwa. Ngilive mfowethu ukhuphule nje izwi ngoba ulive. Okay. Ngicabanga ukuthi mfowethu uma ungahamba uyobheka izolo khona ulive engeke ngawenza izolo. Lapho ngizama ukuchaza ngoba ngibonile ukuthi lento le ngiyayazi ukuthi iyapi. Isazongena abantu abakuthandayo, ingena abantu abangakuthandi, abantu abathanda. Qeda manga la, balomnyango. Okay, balomnyango. Ingene futhi abantu abangithandayo nabantu abangangithandi. Ikanje into. Ngicabanga ukuthi imina engasukela wena awukazi ungifonela. Ime ngathatha ifoni, ngakufonela. Mangifonela ngawuthi ngakufonela more than 3 times. Ngimenga ngifonele wena, ngibuye futhi ngasifihleli ngithi ngisafonela lo ukhuzani. Ngifonela ukhuzani, ngithola ukuthi uhamba kanjani. Ngithi into eyenzeka akutshela ngathi mina wena okokuqala wangitshela wathi mfowethu ngikhona emsimbi ngikhona kwi-post kodwa angikhumbuli ukufaka imali angakayinikwa imali mina. Mase ngifonela mina ukhuzani abuza ngathi mfoka kuba nansi le ndoda ithi khona kwi-post kodwa yakhokhela. Wathi ukhuba kimi cha mfowethu imali u40,000 sesimfakelile bekusele ukuthi simfakele omnye u40. Uma ngibuya awumawubambe lapho uthi sesimfakelela imali bangifakele nini lo mali wathi bayifake nini. Wathi imali wathi kimi mayisho wathi awukapheli ngisho 15 minutes simfakelile. Esho nini mana but esho nini lokho. Izolo ekseni. Ubetha kaphela mana betha kapheli ngisho 15 minutes befaka imali mangapheli ngisho 15 minutes izolo. Yes bekuyizolo ekseni ngikhuluma naye ekseni. Umcimbi wanini? Umcimbi lo ngaze ngigcwalisa waqala ukuyazi nini leyo gcwalisa imabhida wena ukuze nje ngayo. Mina ngiqala ukuyazi cishe
sekunesikhathi eside ngiyibona ulo ukhube iphusha. Bathi imali bayifake izolo. Imali bathi bayifake izolo 15 minutes lokungakapheli kusekuseni. Okay. Shuthi nje ngithule nje mina kuthiwa niyasibona isikhathi seyahlanya ngiyahlanya. Ifake izolo ekseni lo mali. Shuthi kahle mina kufanele ngabe ngibhongoloza ngemicimbi engingayazi. Yabo. Shukuthi ke into eyenzakalayo ngase ngibuyela kuwena ngakutshela ukuthi u40,000 ufake yondoni. Ngikhumbula amagama asho kumina uthe kimi. No, ngicela utshele labantu ukuthi hayi kabi mfethu angile nawe angile nabo. Mina isivumelwano engangisithile ngangithe ngifuna 150 ngicela ukuthi leyo mali mfethu ibuyele emuva. Ibese ngithatha lawo magama njengoba enjalo awahambisa kuyena amchazela ukuthi le ndoda iyala phela ithi le mali iribeseni wasethi ukuba kimi cha mkhulu into ezoyenzeka la njengoba ethi kufuna ulokuze nipoti proof ikhona sivumelana ngo-8 nemanager yakhe kodwa into esizoyenza ngo-Friday sizomfakela 110 mana uyibambe lapho webhuti ngoba mina ngifuna ukudakela kwami yabo ngifuna ukwazi la lo muntu uthi lo mngani wakho lo benixhumana naye uthi bazongifakela 110 which means 150 lo shuthi bazokhipha bazonginikeza. Yes, ngathi bazokunikeza. Okay, manake ngoba ngifuna ukuqeda manga mina la yabo bese ngihambe futhi ngihambe ngedlela ugaloko qede nje manga yiso ubhanje yabo ngifuna ukwazi ngapho ukuthi isikhova saka saqashwa wapi ngo150,000 kuthiwa uqashwe phela kuwe le nto wayiphathe manake seningihupha ngiyimali ngale kokuthi mina angiqashwa ngaleyo mali kwawusho bani ukuthi isikhova saka saqashwa wapi ngo150,000 sekushintshiphi manje sekuyisikhova lesi sikhutshwa ngeyimali manje osekufanele sifakele masibanga kubanga ama account isiphi sona lesi sikhova kuthiwa siqashwa ngaleyo mali iqiniso mana which iqiniso iliphi la angeke point manje mina ngoba imibuzo isiza kaningi kanje mina kuthiwa wena kukhulunywe nemanager yakho kufanele ngibuze mara kufanele ngibuze wena ububhululu wakho lo yabo akithi benixhumana ngiyaxhumana naye igama lami nani so mina ngibuzela mfethu ukuthi makula kufanele ngibuyise imali yakho ngiyibuyise manje nginezinto zami mina ngiyisebenzela mina yabo baba wasifundisa ukuthi sisebenze uyabo ngiyibuyise imali makuthi kanjani mayizongidalela ukukhuluma ongenasidingo mina ngifuna ukuchazela mfethu isizathu semali ukuthi njobe ingenile ingeyani if ngichazelile yebo mina but kufanele ukuchazela abantu la because bayabuka abantu la njengamanje balalele futhi imali oyidingayo lena back njengamanje ngiyithumele no mfethu ekugcineni ngithi angikaze mina ngithi ngifuna imali mina ngu-businessman angithi so manje into ikanje mina awukaze wena ngikhumbula ukuthi wena mfowethu ufaka imali manje wena uthe kimi kethelezi njengoba ukuhamba usafonela uza kwethu ngale mina sekunabantu asebeconfirmile ukuthi bayangifakela manje u220 why mina engithi ngicela uku-add ngo-30,000 ngiyenzile u250 and wathi kimi mfowethu isilungu sithi first come first serve uma beyifakile kuqala shuthi angeke ngireverse imali yabantu mana kuqhamuka ukuthi mina ngiyibamba ingcingo zakho kufuna ngibuyisele imali yakho emumva ngiqolile mina wena hayi incingo angithi ngike ngakufonela wathi wena ubungakezwe futhi ngifuna ukukhuluma ngani wathi wena mfowethu kunamaphoyisa angibona ngazi nomali kusuyibona ukuthi ingenile wathi kunamaphoyisa la mfowethu mana mfowethu yabo nje kathi ufone yakhumbula ngidlule epititif ngiyonikela ifoundation yami ngapha uyabo ngidlule amaphoyisa ahlonishwa noma budume kangakanani uyawudlala amaphoyisa owanikeza enza umsebenzi wawo athatha ilicense njalo bengakaboni ngisho ukubona lapho futhi kuthatha isikhathi nakho ukuthi ngibona ngoba mina anginayo iphone ethi mayithi nqinqinqi bese kuvela nje imali ngathi manje kuphela inyanga kimi angiphelelwa nyanga uyabo nalezo mali kufanele ngihlale phansi ngicheck ngibheka ama message bese ngani ngiyithola ngoba vele icila kwezinye uyabo so manje bengayibuki lokhuzana lo message and ngikathi ufona ngitsho ukuthi ukhuluma ngalesimo lesi ofone ngaso angitshela ngaso ngakwemukela konke obukusho ukuthi advertise ijacket ngakwemukela konke lokho ngoba bengazi umuntu uzoba nokukhuluma ozogcina kube ngathi manje makuhlamba nazi igama lami ngiyindoda uyabo so
ingakho ngithe ngisemaphoyiseni ubuye kumina after 20 minutes ngithola ukuthi kuthiwa ke manje ngizibe ingcingo zakho mina uyabo kwethu okwendaba yomsindo ngicela ukuthi ngisho wena nabalandeli bakho ukuthi angasho ngithi maybe mina ngifake ekhulumeni mina bengazi futhi nami mina njengosomabhizinisi engibone ithuba futhi ngibona nangendlela ohlala ugqoka ngayo ukuthi mfowethu ugqoka lento engiyifunayo asengicela ukuthi mfowethu ngicela ukuthi yongi-advertisele hayi ukuthi ngiyitshela ukuthi mfowethu kuzosuka umsindo ongaka namanje futhi ngoba ngisho ngithi bengijabulela nje mfowethu ukuthi abantu bengifuna ivele ngawe le jacket naye futhi uzakwethu bengisazoya kuyena ngiyomcela ukuthi ayikhethe bala la muntu naye ngiyacela kodwa-ke ngiyaxolisa mfowethu ukuthi sakunomsindo ngiyenza abantu sebekhuluma namagama abuhlungu kuthiwa into ehleliwe angiboni ukuthi ngiyangena mina kumasikandi ibuhlungu mfowethu lento ngoba la bantu abebengiqashile namanje isangena ingcingo abakhanseliwe yabo kanti mfowethu uyabona uma ukuthi lento ejacket ibinto ebiza lokukhuluma nenokuthi egcina ukusasa ilokhuzi ihlambalaza igama lami yabo bengobuyisa lo mali leyo ngiqhubeke ngiyele umcimbi engiqashwe kona ebese ngiqhubeka nezinhlelo zami enginazo ngale picnic yabo ngoba ngizokhuluma ngayo namanje ukuthi zithini inhlelo zami kuphela once off yabo angakhulumi iphutha wonke umuntu ulalela angithi nabo kufanele balikhulumeke iqiniso umfowethu lo omunye naye uzakwethu ngoba ngiyazwana futhi nawe iqiniso yilelo ngalikhuluma iqiniso namhlanje ukuthi naye phela namhlanje ngiphinde ngafaka enye imali awukahle manaka uzwana nobani ngizwana nale ndoda enye le lo ukhuba nami futhi nawe mfowethu umfowethu uyazi ukuthi mfowethu akakhulume phela iqiniso ukuthi sengiphinde phela ekuseni futhi ngafaka imali ngisupport umcimbi ngithi mfowethu hayi ngicela ukulula isandla ngisupporta indaba leyo bengasayikhulumi ke ukuze nawe phela uthi hayi buyiselani nani imali kakhethelete ngoba ngikwenzile futhi namhlanje ekuseni ngaze ngababuza futhi ngabuza athi ngiposte in social media bathiwa cha ungaphosti kahleni mo uzobafakela imali nabo futhi ngibafakelile imali ekuseni kodwa ngifuna ukuyidalula ukuthi imali and futhi ngihlonipha igama lethi ungaphosti kunye futhi engeke ngikusho mfowethu ngoba inhloso yami ukuthi ngibuze lokho bese kudlula nje ngenkulu inhlonipho ngoba ibingicasula ngempela lento futhi angifuni uyangazi mina mfowethu ngoba nje uthi uyangazi wazi mina impela ngqo mina ngifuna into engaqondile uyabo chitheke ishebo nje uyabo so ngoba uchaza mfowethu ukuthi ke uwenze kanjani angifuni size singene endabeni zabo ungathi manje kuphutshuka indaba bese kusolwa mina uyabo angiphutshuza indaba bengiqonde nalento bengibuza ngiyabonga kakhulu mfowethu kulungile thank you yeah senizweleke indaba kaKhehlelezi yeah ngicabanga ukuthi case close indaba kaKhehlelezi angithi madoda ngoba uyazi ukuthi ngifuna ukubatshela abantu into ebhayizise abantu ngami isikhathi esiningi before abantu bebeza kuchazwa ngami beza kuthiwa umthandeni ukuthi yabo kuchaza umuntu oyisitha uthola ukuthi ungcolisa igama lami egcina umuntu uthola ukuthi useyikholwa ngempela leyo nto and egcina umuntu uthola ukuthi isiyakhele leyo nto kuyena ukuthi umthandeni kanti umuntu onjani uyazi mangitshela iqiniso mfowethu baningi abantu abazi ukuthi bazi umthandeni ngathi bazi umthandeni oyifake umthandeni original abamazi mina nje ngiqonde ngqo ngisho ekhaya kuhlela umndeni obaba omncane kuphela zonke izinsizwa igaxa ibhamu ngiyalikhuluma iqiniso ngiqonde nje impela ngithi ngqo ngithi uyabheda leyo ngingasho ngemali ngoba mina ngiyena umuntu ochoma ngemali uyabo angiyena umuntu ochoma ngemali mangichoma ukuthi ngiyayichomela nje umsizo ngiyichomela ngoba vele umsizo nomgqomeni washo wathi unekhala lakhe libe lisehlathini unemali eningi zenzela intando yakhe nami ngisuke ngichoma kanjalo uyabo uyabona so ke baningi abantu abangamazi umthandeni la abazi umthandeni ochaziwe and ayingozi amangachaziwe kuneqiniso elingachazwanga uyabo ingakho ke sengaze ngafunda lento yesidadada nje ukungena ku live uyabo
ayikho into ebengicasula njengalento ukuzokhotha umlomo phambi kwabantu yabo kodwa manje sengicina ngiyaphoqeleka manje ngoba phela kufanele ngiligeze igama lami ngaso sonke isikhathi lo muntu amshoyo lo namshoyo lo ukhuzana uphiyela yona vele le nto lo muntu mhlambe 24/7 uyabo ungcolisa igama lami khuluma izinto engekho ngami uyabo impilo yakhe futhi le nto ngeke ngimshintshe kuyona ngoba usuke edinga idrama uyabo njengoba nje ayiqokela mina wathi ngiyimbangi yakhe wayeqokela wathi ngiyimbangi kusho umuntu kusho ilegend phela ama legend olokuzana olanga no Veza Mnyama no Dlubheke no Ali nabo mpomsa ama legend bantu labantu ngabafica mhlawumbe basebena 4 years bethu 4 years ukuthi sengasuka mina ngiqoqoba luduma kahle la noma ngiqoqoba lusicebi ngithi imbangi yami usicebi into zangithawula njengoba ngizokhipha nje ngizangithawula ngisho kusicebi uyabo so ezinye izinto ayidingi bafowethu ukuthi uyozutshela idinga ukuthi sebenzisa ukuhlakanipha kwakho nje kwemvelo ukwazi noma umlandeli sesaphela isikhathi sokuthi khona kukhona abalandeli bamaskandi baziphukuphukuphu bafundile izingane egcwele ema university njengoba bebuka la ba 11600 manje babuka ngama wifi aseyikoleni uyabo bafundile manje bahlakaniphile bakwazi nabo ukuqhathanisa ukuthi ayamanga ke lapho uyabo yazi mfowethu akekho umuntu umaskandi ukuphila iqiniso njengami kodwa ngenxa ukuthi kunomuntu ohlalize engichaza nje ependa igama lami engichaza nje engichaza and mina ngifike ngine character kaMgqumeni ngine character ukuthi ukuze abantu behlale bekuthanda akufuneki uvele ube mningi kubantu yabo ungena ko live lento esidadada ngoba ngisho lento esidadada language yami leyo yabo yonke lonto sidadada nje iyona into engikhuza ngisho abafana bayazi masike sathi dade tito du ngoba kuyenzeka ukuthi umuntu abhede kanti uhamba naye ukuda ukwazi ukumnceda so njengamagenge ke siyaye nosiko lwethu ukuthi sikhuzana kanjani ukuthi hayi sidadada ngabe sidadada angithi omunye umuntu akazi yahamba yaphutshuka ke le nto le ngoba kugcwele nongizwe lapha abantu athothi baphihlisa izinto nje manje yagcina isidadada sesishiwo noma ubani ulimi lala ilanguage yala le yabo masithi dade tito du sesiqedile nayo ke lento yokuvela njalo phambi kwabantu isidadada abantu ugcina ungasenamsoco ugcina ungasathandeki ngoba sometimes sinogazi ongafani yabo uzolokhu uveza ubuso lapha kubantu kanti abantu bakuthanda amawuculo mawuvele uyanyanyisa yabo weyizwa lo so yabona ukuthi mangizoloku ngivela lapha athi mhlawumbe ngiyanyanyisa ngishekisa umlomo lapha nge-minor stroke yabo ugcina umuntu esathi ile mbongo la ingcono ngiyilalela yilo ngizibuka yabo so ngangawufuni ulife ngalokho ngoba ngivikela i-brand yabo angisazi kwafika lapho kwafika khona ukuthi awungalesikhathi ngoba mina ngazi izinto ezinzima mina zongizwe yabo njengoba kwaguqo ngizwe ingakho ngeke ngisho ngithi angazi ukuthi bango number bani abanye abantu ngoba mina ngazi mina ngangilwa nezinhlanya ngiliswa zinhlanya yabo so kuhamba mama kwaza fika isikhathi ke bafowethu njengamanje sokuthi sengiyibophezela ekuthenini makukhona into ekhulunywa ngegama lami ngizothula bekhuluma abantu bephikisana ethi omunye kunje ngithule nje bese ukuthi ekugcineni bese ngiyavela ngiyaphawula ngo-original kaMthandeni hayi abantu bambe bechaza uMthandeni abangamazi bethu uMthandeni ukuthi nayi inyanga njengamanje lo khehlelezi uyasho andivele bangamnika manje mina imali bengizoyisenda manje la nginama app la uxaxa lama app la benzongena kwi-app lapha ngiyithumelele imali yakhe nginikhombise la nibuka ukuthi sengiyithumelile kuphele kanjalo uyabo siqhubeke nempilo ngoba mina angiphileli imali mina nganganqaba imiliyoni ngimncane ngihamba ngephole leshunqa intuthu yes ngimncane ngimngaka ngoba ngibalela yona into la ngifuna ukuhamba ngibrandwa ngeimali mina post imali ubrandwa ngemali engathi manje ngemali engashayiswa imoto kuthiwa kaphela imali akashayiswa imoto yabo ngithenga ifoni kuthiwa le mali okushayiswa imoto lena namanje ayipheli yabo angifuni lo so ngibophezele ekuthenini yonke into engamanga ngiyokhulunywa ngami ngiyovela ngiyichaze kanje ngiyumthandeni original yabo qeda manga nalento lekuthiwa mina ngangaqashwa aphi ngo 150k ngizinthola ukuthi labo bantu babhudu bayakoleka kumanje bayakoleka
bakoleka bafuna iponsa bacela imali kubantu ngalo lofulela igama lami yabo kodwa mase kuvela kubantu uyabo mase kuvela kubantu sekushintshile Mthandeni uyabona uqashiwe kunjani sengumuntu omncane ngimkhulu ngasese ngimncane mase kufanele kuvele kubantu uyabo uyayizwa into njengale nanokuthi enye into ke ngifuna ukulungisa nabalandeli la leyo ukuthi kwenzakalani ngeweekend ngizoyichaza egcineni ngoba ngizafuna ukuthi ngifakele umjovo lo ukuthi abantu abakhule baba understand ukuthi bengezwa umuntu echazwa ngomunye umuntu yabo kazubani hey so nalento le yabalandeli isijwayelekile lento yabalandeli manje ukuthi ufike uthola umuntu ethi uyakusupport umlandeli ajike futhi afuna ukushintsha wena ulandela yena uyabo uyayizwa enye yezinto enza ukuthi mina ngisurvive ngibe strong angishintsha umlandeli mina oyedwa angitshela ukuthi hey mina qha kubuya ngabe uswenza ukuthi nangu ukhehleleza ukuthi bathi labantu bakhokha deposit izolo umcimbi bawupromote nini ngegama lami sebememeza amarenki amangaki ngegama lami sebangaka abantu abathenga amathikiti ngegama lami mina ngiyini labo bantu lapho kuhanje kuyobhala ku Facebook kuthiwe zingisendele induna kuthiwa uyabazonda abalandeli bakhe yabahluphekisa yabo akasho ngani ngaloso sikhathi mina ngiyasebenza ngisemsebenzini yabo uyayizwa njengale uma ngibhukiwe nginikeza ama-poster akho ngisho umuntu ongisendela i-poster la kwalo poster kuthiwa ngiposta umcimbi akho ngisho umuntu ongisendelayo la uyabo ngizobe mina ngidlala ko Facebook nako Twitter nako bani ngingena ngithi qhu ngenze lokho engikwenza njengoba ngiyabona kube yilokho kumphuma sonke lesikhathi lesi makukhulunywa ngento yayizolo uyabo bekhuluma ngento yayizolo sonke lesikhathi all along kunomlandeli nje kunomlandeli nje ohamba efidwa ayitshela kuthiwa ayilaphethe iqhawe lakho kufana ngabe sinje manje liyakhuluma fala bethi ngikhulume ngani qale nokukhuluma indaba zabantu mina engingangena engahlangene nazo ngoba ngihlangana nento mina ngoba khona isivumelwano ngizophosa imicimbi yabantu abantu bengibophe uyabo so ngifuna ukuqwashisa abalandeli abanjalo yabo ngifuna ukuqwashisa abantu abanjalo ukuthi wokwazi ukuthi mawulandela iqhawe ulandela abantu yabo angizona isihlahla sensango mina uyabo shintsha la ngiyabo ngifuna ukuqwashisa labo bantu ukuthi mawulandela mina yazi ukuthi ulandela mina wangilandela ngoba uchazwa indlela engenza ngayo yabo nabanye abantu abangisupportayo futhi bachazwa indlela mina engiyo bachazwa ukuthi nginje uyabo so wena mawundovela kusekuvela kusuku undovela azothi undovela kimi qhawe kufana ngabe wenza ukuthi wrong ukuthi shuthi mina bese ngenza intando kaNdovela angiselona igcoma sengondovela bazongilandela kanjani laba abanye bathi mase ngondovela kulandela uNdovela yabo so balandela bami bazosupport uNdovela manje oyedwa yabo hambe thatha izinto ezisho ngabantu izinto lezo abantu ofanele beyibheke ngoba umhlaba usushintshile usungenye indlela uyabo nje usushintshile usungenye indlela sekuyisikhathi sokuthi abantu babengiqambela amanga ngivele ngene kanje ngidadaze ngichaze ngifuna ukuchaza ngendaba yelokhuzana ngizoba mfishane ngizothi nje juqu ngichaza ngendaba what party lokhuzana yini what wedding ngichaza la ngempela what wedding ngempela ungamphetisa Gcwalisa building ya ngifuna ukuchaza ngeGcwalisa building leseThekwini yabo ngifuna ukuchaza ngayo lalani ke bafowethu uyabona ngifuna ukuqala ngicome lo waqhamuka ne-idea yokuthi akutholakala iGcokama kuleyo Gcwalisa building leyo uyabo waqhamuka nalo idea ngimthulela isigqoko uhlakaniphile uyabo uhlakaniphile lo muntu lowo owenza leyo Gcwalisa building waseqhamuka ne-idea ukuthi hayi ake nithole umuntu iGcokama la lo muntu one
kunemicimbi siyenzike eThekwini yacollapse yonke yabhuntsha bhucuze kuyabhuntsha okunye yini lokho Nkosi yamasimo wabhuntsha uyabo imicimbi eminingi ibhuntsha and awukho umcimbi nje osa challenge welcome kwami ngisuka phesheya eNgilandi eUK lo mcimbi lona wami ngisuka eUK awukho umcimbi osawu challengeayo njengamanje uzahamba kodwa unombolo 1 uyabo ngingedwa nakhona sengiphucwe abaculi engangithi nami ngiphatha amaswidi phela ngizodla nabafowethu yabo baphucwa bona basuka kanti uNkulunkulu ufuna ukufeza ufuna ukukhombisa abantu ukuthi ngimkhulu kangakanani uyabo ngenxa yakhe uyabo so lo muntu uhlakaniphile lo muntu owathatha leso sinqumo noma wavela leyo idea kodwa nginesiqiniseko sokuthi lo muntu ovela le idea kuyoba ulova yabo kuyoba nje ulova ngomhlambe uskrikri yabo mancane amathuba ukuthi kungaba umuntu owazi maska okulaba okuleli thimba labantu laba abahleze belwa nami yabo kuyoba uskrikri bahlakaniphile othira yabo bahlakaniphile uyabona so wacabanga lo muntu ukuthi nandi business into ezokwenza ukuthi lento kube ibe yinhle fanele bekhona igcomba lilephawa ngeke sikushalazele lokho uyabo so ngiyamncoma lo muntu lo so mangincoma lo muntu uyena lo muntu obeyisizathu sokuthi uma kuthathwa igama lami ehambe nentantiso kanjeya kwazi kwathathwa ngisho i-payslip yami kwathathwa umholo wami wawuname ngamaphepheni ilanga ngabona elangeni sekubhaliwe kuthiwa igcoma liqashwa ngamali engaka ngingaki imicimbi engiqashwa kuyo mina ike ngithathe niyonginame ngamaphepheni and abameli bami bakwada ngaleyo nto yabo bathi abameli bazothatha inyathelo ngabavimba ngoba ngiunderstand into eyodwa ngihlonipha lo muntu owaqhamuka le idea wathi landani isikhova uyabo ngoba lo muntu angifune ngimenze azizwe engathi akazethembi yabo ngifuna azethembe noma esenze ezinye izinto ngoba lo muntu uyayazi into esebenzayo uyabona into eyinkinga ngibukuthi lo muntu waqhamuka le idea ebenengcindezi uyabona ebenengcindezi ngoba into yakhe inhle kodwa ibikhaya ihamba icover uplastic omnyama yabo icover isikhumba sengulube icover isikhumba semgulube angazi noma inaso nesikhumba uyabo isiphala isikhumba sembongo ilokhu indizelo iwabayi yabo abantu dosi inja nje esilwane uyabo so manje ke ngimncoma kakhulu lo muntu lowo uyena wenza ukuthi ngivimba abameli uma befuna ukulwela ama right wami ukuthi wrong thatha umholo wami niyobhala emaphepheni shuthi lokho kuneyinhloso hayi ukuthi uqasha lokho noma ukusebenza khona inhloso kufuneka iattention noma kufuneka ifame ngegama lami yabo okwesibili uthathwa kwesithombe sami sifaka kwiposter kungekho ivumelwano ikhona asesikhulu yabo sikhulu sizaba yabo icala lelo kodwa onke lamacala niyazi ukuthi ngenze njani angaze ngifuna ukuthi ngiwa-attend ngoba one kwezinye izinto kufanele ukuthi mawuyinsizwa uphume emthethweni ungahambi ngomthetho thola lapha usume kulayini waziwakhipha isisi ngoba phela lento kumulayini lona ngathi ulayini ongathi ulayini wakasasa uqala umile nje uyinsizwa uzethemba ugcina usukhipha isisi usuchekile ugcina usupata ngisho yabo so akubukeke uyijongo usubamba ulayini epolice station ubamba ulayini uje umangalela abantu uyabona mawuyinsizwa sometimes ezinye isikhathi umthetho awuhlonipha kodwa futhi awusebenzisi njalo ekutheni ulwe nabantu uyabona so ilula lento ngasho ngathi anginayo imbanga and ngiyinyanya lento yokuqhathaniswa kuthiwa nginembanga angiyifuni yabo ngiyazi ukuthi bayeza nje yabo nje bobeza nje beza nje bethi bememeza zonke ilokhuza phambe memezela bazothuka mina bonke yabo and njengoba bezongithuka nje mina ngicabanga impilo lento eningabe sengiachievile mina ngoba angicabangi bona yabo awukho so lo ukuprove lento le engayishoyo ukuthi anginambangi nalabo abantu abayimbiza ngembangi zami bayiqokela uyabo and ama legend lento le iveza ukuthi anginanhlonipho ukula nababa abadala ompungose uyabo afika kudala bena 4 years
awuyubani na unyaka umude kangakanani unyaka uwodwa nje inyanga iphela abantu sebejuluka ikhala lapha bezikweletu uyabo uphela unyaka 1 asibala 2 khona umuntu ongadumi ongekho nje kumaskandi la emculweni 3 4 ngoba lo 4 lona ke waba uwafanyana ngoba ngafika phela usuyophela unyaka kodwa nje lo 4 years lo labantu becula lapha ngisho ingane yayisiqhuma amazinyo yayisigijima kwase kufika mina ngeGcokama ngomshove enkani kwaba nenkani ngafika ngaduma uyabo bahamba bangihlolela ngapha komanyisini kuthiwa bawudlela ngiyazi yonke le nto leyo uyabo bawuhlola ngapha amanyisini bathi hey lo mfana lona othandwa abantu kanjena ekubeni ngaze agidele ngisho lodwa iqhawe uqhamukapi akazi ngoba bakhohlisa lokho okuyanga bathi uyabo bakhohlisa obanga man yathi inyanga hayi bazalwe mbethe ingakho ngisho abantu ukuthi ngazalwa ngembethe bezwa ngabo laba bantu abathandela baza beyongihlolela ukuthi ngazalwa ngembethe nje ngeze noma sengizwa abantu oyithatha plan bamba bangihlolela bathothi ngazalwa ngembethe uyabo ngangifikile yabona ngaleso sikhathi bangena abanye bagcoma bahlala ngakhuluma kwaba isixaxa ngisho umfezi kwazixaxa kuthiwa ngiqule uyabona no DST akhani kwayisixaxa impela lesama sathi ama legend ehlangene ngami uyabo so le nto le ukuthi lokho engikhathi ama legend mayelo engisukela engiqambela amanga ethi akunamazinyo esho yonke into eshamanga azobala uyabo because naba futhi musana phela kuzenza iphukuphuku afana nikwazi kwabona amanga no ignore bese uyabona mangidalajwa ngempela ke kuthiwa nanti iqiniso hayi ningenza noma yimba futhi kodwa ukuze umculo wethu phela ube mnandi asilo sihlangane sibumbe seyomunye siqede into yamanga uyabo nje bade ngifonela lenyanga nje ngisengafonela omunye futhi makhona into futhi enzoba isicefela ngiyocela ngifona umfowethu omdala ekhaya achaza ukuthi why ngathi it's nice to be here eMgcwabeni ngiqede nje amanga ngoba nakhona lapho kwafika kwakhipilitwa kwakhishwa lento kwakhipilitwa lento le ilokuzayo inkulumo ngithi it's nice to be here kwase kuthiwa kwase interpret kwase kuthiwa ubethi ke eMgcwabeni uyabo akushiyo ngani uyabo ayisavele inkulumo yonke ukuthi kuze kufike lapha isukaphi uyabo shuthi abantu abalapha eMgcwabeni bonke mabe qhamuka babuye eMgcwabeni bebonga bejabula ukuthi ayi cha li strong iqhawe uyabona ngoba ubangibihlile lapha nje ngabe ngibihli kanjalo la ukuthi awuye ukukhala kwakhe uyabona mina bafethu mangikhona into emhlungu njengale engehlela ngivayele endlini ngikhala ngidele bese ngiyaphuma phandle ngiyahleka ngenzela ukuthi abantu bengaboni ukuthi ngingabazwisa usizi ngoba mina ngilandelwa ngabantu angithi mangikhala bekhala ngempela nabo angithi mangijabule nabo bejabule so iyodwa into engiyenza ngivayele endlini ngikhale kube manzi umqamelo ngakhala ngadela ngasuthi ukukhala ngakusutha ukukhala ngathi sengisuthi ke manje ngase ngiphumela phandle ngase ngiba strong ngase ngibe indoda njoba ngiyindoda namanje kukaningi bengiqambela amanga mina befuna udumo lwami lishone phansi kodwa no sebenyundile emaphepheni sebenyundile emsebenzeni nakuma social media nakhona mina ngindla beyipheka sebesula amadevana ashila tomate lasho lakho itsokoma lisha phezu kwentaba enkulu idukuma nokwadile kumthangala kwase kuvela amahlazo yiwo la ama legend asika ayimbondi ayintaba engaka pho wengane ayintaba ngisho umpumpu umfice vela kancane kunentaba engaka pho bafuna udumo ngayo ingane yami ngisho inzalo yami uNkulunkulu wami yabona uncane ungazilutho uyabona so bafowethu ngiya-understand ama-legend ukuthi afuna lento yomsoco nodumo kimi nalento yegame mina bafowethu ngifuna ukusho angidlali namuntu igame eyami futhi igame mangiyidlala mina ngiyidlala kulona lonke izwe nohulumeni ngamdlalisa igame mina uyabo mase ngithanda njoba yabona ngisho ubani ngamdlalisa igame mase ngithanda so anginayo nje umuntu oqondene nami
ngaphandle umuntu mhlambe oyiqokela ongayiqokela noma umuntu uyabona yabo ingakho nje amavukane ngeke uzuthiwa mina ngishaya ivukane liyangithuka ngoba ngiyazi ukuthi vele ngesihlahla sodumo uyabona ngiyakwazi lokho ngiunderstand akusebusiness kodwa umuntu meseqamba amanga noma umuntu esecross ulayini kuyagcina ke kube nokwenzakalayo uyabo kodwa nje iqinisweni akekho umuntu engixabene naye kwi-spring White House picnic ngizobe ngikhona ngelokhuzana ngomgqibelo noma kanjani bafowethu ngiyeza kodwa angizi ngokukhokhelwa nemali futhi leyo abayishoyo ukuthi baseyihlanganisa 110k yade show le yabo le mali abathi bayihlanganisa bengayifaka nje abafowethu mabengipha uyabona icile ingene emhlanjeni uyabona abengayifaka kodwa ngenxa ukuthi ngifuna ukuprova lento engayiprova ebholeni la engayiprova ebholeni lapha eVets kudlala uMaskandi bahlangana uMaskandi baqoqwa ngikhandelwa igama njalo nakhona kuthiwa lo muntu lona uyayitshela akafuna ukihlanganisa noMaskandi kusho umuntu ilegend eyiqokela mina ukuthi ngimbemba ngiyayo ngenkani mina ngazi legend uze ngithini bafowethu uyabona mbongosi uyabona so manje ngifuna ngimqede nje amanga into esengiyibona nje iyodwa lo muntu asisidilo ukudina ngoba lo muntu ucabanga mina and kuyingozi ukuthi umuntu abhekane nami ngoba kunento abantu abangayazi ngami engifuna ukuyisho ngake ngayisho ngelinye ilanga mina mfowethu ngifana nentaba nje yakho nje uNkulunkulu ehlele esihlalweni sakho uNkulunkulu avela wakhomba nje ngomuno wakho wathi wayisebheka le uyabo into ehlala imile nje uyabo yabo njengentaba nje yakho nje uNkulunkulu wathi uNkulunkulu wangachaza kwakhuluma umunwe wakhe manje ingakho bafuthu ngixwayisa abantu nabantu abathatha besetshenziswa ilegend uyabona ngoba ukuthi abantu babethathwa bezosetshenziswa betshelwa ngami mina umjito grand uyabona umjito nje grand bafethu ngayiyonke indlela bafethu uyabona ngiyagcwala bafethu uyabona ngiyena umjito ongagcwala uyabona so nalabantu abasetshenziswa ilegend ngiyafisa lokho beshintsha kancane njengoba kwashintsha nabanye yabona abasebengazi ngangcono tshata nje abafowethu bangazi utshatha ngakuchazela kushona ilanga ngami ukuthi amokhuluma ngomthandeni ubani beyibona into njalo uyabona kunabantu abaningi abangazi ngami abachazelwa ile legend into efana ngiyenza nje fanele maqamba amanga ngikhuluma iqiniso qamba amanga ngikhuluma iqiniso yabo ngoba leyo nto izosimosha kusuka manje kuya phambili uyabo ngasuka lapho ngisuke mina ngalapha eVets kudlalwa ibhola ngafika ngasupporta ngahlala ngabukela ibhola ngangaya futhi ngaseyihloleni ngoba nganqena ukuthi ilegend izothi ngiyaphazamisa uyabo into ehlale nje ikhanda kimi ikhanda ukuthi lona iyaphazamisa uyitshela ukuthi ungcono unani uyabona isho mina njengoba nginje uyabona nje uthi ngingcono so lo ushoda ngento yodwa lo mfana uthatshela abantu kuphela ukuthi yena uyangisaba yabo and athi ungisabela ini usaba ukuthi amanga sike wakhuluma ngami uma ngiqhamuka ayaphela ngoba base ngiqhamukile nje umva uphoso ngiyathi ukushishiliza madoda ngibeka ithawo lami elimhlophe ekhanda ya sengifikile uyabona kuyacaca ukuthi onayo inkunzi yabo ileyo nto kuphela ayisaba kimi okunye nokunye soke kukhanda amanga nani yingakho nje ngifuna nje kwacleana kule minyaka nje singalokho kuthiwa kubhuduza ngithiwa ngimbalo nokhuzana iqala amanga yabo asiyona imbangazi sixabane asikaze futhi size sihlale asisibe ngisho ngabangani yabo osho ingoma nje khohle lokuzana ngisho yazi ukuthi ngisho oThuthani lapha nabalali zengcingo idudu usefakele umthandeni njani album yakhe kulokho nani kanjani yonke into ekuphethe ngiphilayo nansi legend joyce team kodwa angikho kulonto leyo mina ngifuna ukuqeda nje ukuthi abantu bazi kulonto leyo asiyona nje igame akuyona imbangi yami lo yamuntu lo yami uyabona lo mcimbi lona we picnic ngizobe ngikhona ngeweekend ngizobe ngikhona ngenhloso wana okokuqala yokusupporta ngoba kuyavela ukuthi naye njengoba eyinxusa lawo uMaskandi so nje uMaskandi ngayibophezela ukuthi into ethinta uMaskandi angisobe ngalwa nayo ngoba vele mina umuntu mayishuzela ukulwa nami
kufanele ngabe nantombi yabo ngoba liyawa phu yabo umuntu mayefuna ukubhekana nami kanje liyawa phu uyabona off yabo so ngizobe ngikhona ngiqhubeka lapha engangigcine khona njoba ngafika lapha na evets angifikela ngebusiness mina ukuhola nokudlala nani ngangifukele ukuthi ngibonisa abantu ukuthi ngihloboni kaphende yabo beyizwa lonto kwaqhamuka intatheli lapha yangifonela yaxova ngabuye ngazotshela abantu lapha ngathi nayi intatheli ixova uyabo kungenzeka le ntatheli eqinisile yabo angisho ukuthi ngithini kodwa kungenzeka le ntatheli yayiqinisile kodwa ngokuvikela ukuthi lo muntu engabe nesicwaqwa si right isicwaqwa naso hayi ukuthi nami yabo nami ngizofaka iplate lestambo ngaphezulu uyayibona so intatheli ngakuveza ukuthi nayo intatheli yaxova siyaxova ke manje uyabona xova yaxova nabafowethu uyabona so nalapha evethi ngalenza futhi iqiniso ngiyalenza iqiniso ezintweni eziningi akuchazwa ke lokho yabo akuchazwa ke lokho into engachazwa leyo into efanele ichazwe nje ukuthi niyambona ngoba namanje bangikhuluma nje bazoyithi all into abayifunayo mhlambe bazothi ngine operation yensumpa la kade ngiyohlinza insumpa ngiphimpula ngihlatshwa mosquito ekhaya ngihlo bazothi ne operation yensumpa bese kube le insumpa ke le thola nansi operation nasi station sensumpa yabo because abayiswele into abangayidonsa yabo ubehambe beyongcolisa igama lami ngayo njengoba badonsa lento abayidonsa beyokhuluma ngendaba semngcwabeni ekhaya bayazi ukuthi into ebhlungu kimi wana lokubodwa manje bayifuna ukungibona ngikhala mangasakhala hayi sekubhlungu manje andingeke ngize ngikhale vele yabo into ehlala emile nje so ke ngizobe ngikhona bafowethu ngizozama ukuhlonipha yonke futhi imigomo nemithetho ukuthi ngingena ngobani fanele ngisheshe ngithola ukuthi ngingena ngobani isikhathi hayi imali akunankinga nayo nale inyanga lene advertise jacket yayo ngizothi isithi ngumthaphuthaphu kwamanje kade ngibona intanta lapha yabo and lento iyangicasula ngoba lento iyangishibhisa yabo angizogaxa ama jacket la ngizoyiphatha ngigqoke yabo angifuni mina into ofethu ehamba uthola ukuthi mama ngidala ngoba ngiqonde ngqo la emhlabeni abantu abamfuni umuntu oqondile bamfuna mayisefile ngoba ngafa namhlanje bengasho ukuthi la inkunzi uyabona qondile isitori sami siqonde sithethwi mangafa namhlanje ungabona yabo njengoba ekhala uMashando nje kukhomba lokho ukuthi akekho umzalo kodwa sinabazali siyanjela abazali singomaskandi umzalo wayekhalwa kanjeyana ingoba ngimthatha mina umama ngimgona kubona bonke umsizwa bami kunimvula kwenzakala ngimgona so njengoba bekhala bebe prophet noma bebekhombisa uma ihlokoza ukuthi mangasekho mina ngiGcokama babe benze njani omaskandi njo lento ababenza nje ngoMashando into abakhombisa ona ukuthi ke mangasekho bawenze njani so singakwazi njengoba ngisekhona into abekwenze yabo nginja nje uyabona nginja nje ebhedayo mina yabona yabo ngisho bedlala amabhola kuyaqoqwana ngoba kukhona le legend efuna ukukhanda isithombe sokuthi lona uyayibandlulula ngomaskandi yabo ngalo sikhathi abantu bazi ukuthi mhlambe ngifonelwe baza abantu ukuthi ngifakelwe imali basho mfukushiya mfethu into ka 3 days should efana mina ngithola inhlamba zabalandeli mina ngibe umuntu omubi nokuthi ake ngibuze uqale nini ukukholwa ukuthi umuntu oyisitha sakho ufuka wageja ngopoison wageja ngesibhamu ufuna ukubulala wehluleka wageja ngomkhonto wehluleka wazama ukudlisa upoison wehluleka ebese qhamuka phambi kwabantu ethi ngizothi uphethwe ikhanda uphethwe ngamehlo mina nginokuphathwa amehlo afuthe nje ngizothi uphethwe amehlo Igcokama ayafutha na amaphilisi kulapha amehlo bese nithi nje abalandeli dlala lamaphilisi ukhombisa ukuthi inzondo yeqiniso kusho yena lowo muntu lowo akade engeja phambi kwenu ehluleka usethi manje mayingamukela amaphilisi ukuthi ukhomba ukuthi usenenkinga nathi umuntu abantu angazi ngibahlasele ngilwe nabo yabo abahleze behlasela mina nakho mangihlasela ngamanga namanje la mangilungisa wona manje la uyabo sebenginika amaphilisi namaphilisi okuthi okuqeda ukuzana umtsontsotha kwamehlo yabona bese ngithatha mina ngidleke ngoba ngibe impumputhe ngingaboni
ngeke la okay ngoba ngihlakaniphile ngizowamukela ke lamaphilisi ngenzela nina ke nithi phuza qhawe yabo mase ngomukelile ke lamaphilisi ngizowaphuza ngecondition yami angazi uma ngisho kahle no sengiphethe isingisi nje yabo ngizowaphuza ngizowani elinye lokuqala mhlawumbe ngizonika ikati manje la khihla amagwebe ikati lafa ngeke ngizophuza lamaphilisi amana ngivaleka amehlo ngibe kuthiwa ngisabona emehlweni ngibe impumputhe uyabo ngeke ngwaphuza uma ikati linambitha lithula mhlawumbe ngizocisha ngaphuza yabona phinde ngithi kuzama nenkukhu futhi ngigayele inkukhu ngigayele goqoze ngifake emanzini goqoze bese ngiyiphuzisa inkukhu monke yosiphila bese kugcineni bese ngaphuza makufanele so manje abayeka abantu ukuthi kuloko abantu bezongidonatela ngamaphilisi la bethi na amaphilisi ekhanda ukuthi waphuza qhawe angihlakanye mina nisho ngomzimba kaba nisho ngempilo kaba uyabo phawula qhawe kwakunini abantu bethu angibawula phawula hambe ningiphawulisa ningixoxisa indaba nazi sangisiya umuntu oyindaba uyabo so ilonto leyo nje bafowethu akuningi okunye ngizobe ngikhona nje nge-white picnic kodwa nginamagig awu-3 ngizoqala kule eHawiki ngeBergville ebese ngiphuthuma khona into engizoyenza ngoba ngifuna ukuthi kusheshe kuzofana ngithola helicopter ngizothola helicopter ezongithatha ngibeke inqatha zeBergville ngisebenza ngokushesha ngoba imoto ezohamba iphantshelwa amasono bese uba nestory nakhona kuthiwa ufikanga kulokuzana ku-White House wena walokhu waqamba amanga uyabo ngoba yilonto abayishosha abantu la yabo aculwa ngiyakulunywa nje kuphela crazy so manje ngeke uyigwemeke into abayikhuluma bakwazi nokuyiqambela amanga beyikhandela izinto beqamba amanga uyabo kodwa akufuneki kube khona amanga obvious kuthiwa sekuphantshi isonto ngifikanga lapha ngifuna ukufika impela lapha yabo ngizofika impela ngisho ukuthi into zami zivamise ukwenzeka 3 days before niyazi bafethu akaze nangiphoxa ngiyenzela labantu asebathenga amathikithi abelungu bami ngiyenzela futhi nama sponsors omcimbi ukuthi azi ukuthi mina ngiyindoda eqondile awayeke kuhambela kude nami ngoba ngelinye ilanga ngiyaphazamisa emarket mina ethe thonali igcokama kuthiwa le inja vele value itolo thonali igcokama lidlula uyabo le nje namandla angaka uyabona uthola uzoma business udinga kuzithola ama customer udinga mina kodwa ngenxa uthi uhleli ilegend ihlele efonini yakho ikutshela ukuthi ngiyemina ngiyabheda nawe wazi ukuthi ngiyabheda ngempela kanti angibhedi kuyasebenzeka nje nami kuyaphileka nami njoba iphila insizwa nami kodwa into engidinga into eqondile ngidinga siqonde ngidinga ukuthi umuntu ebe indoda ukube ngempela lapha ekhaya ube kuya ngami nje kahle mina kahle kufanele ngigane isithembu uyabona ngoba ngiyindoda eqondile ngeze ngixaka futhi isithembu ngisho u40 nje nawo mina isithembu sifuna amadoda aqondile so nje ngizofika lapha ihelicopter izokwenza ukuthi ngisheshe ngikhave kahle zonke lezi zindawo bese nje ngivala khona lapha ngiyabona konke lokho ngiyachaza ngoba ngifuna nakhona kwethu niyambona uyabo so ngiyachaza nje uyabo akulona ibhomu lelo ngizofika ngihambela ngebhanoyi lami nje ngizobona noma ngiliba mhlophe noma liba bomvu kodwa ngingathanda ukuthi libe mhlophe ngoba ngalela ku-celebratewa ubugcokama bami uyabona Igcokama usuku lokugcokama leliya umuntu owegqoke enye into ngabalona igcokama lo muntu so bafuthi ngicela amagcokama angangiphoxi gqokana umbala omhlophe okay thengana amathawula amhlophe khona ngisho libiza 10 rand ePick n Pay thenga amathawula amhlophe mawuphethe uthawula elimhlophe ukukhombisa ngalo ukuthi uyasupport umaskandi uyigcokama usupporta ngoba mina ngumaskandi wonke as a whole yabo lapho uzobukhombisa khona ukuthi wena uyaqonda umaskandi mawuphethe elimhlophe nisuqedile qonya ngisho intombi ungakhulumanga yabo thenga amathawula amhlophe uma ithawula elimhlophe ube late noma ufice ulayini umude ngoba kuphele kukhona namaqolo kuphela inyanga bese ugcina ungalitholanga ithawula ngoba nje ulayini weqolo yenza sure kodwa ukuthi uyigqokile into emhlophe emzimbeni ngalokho uyobe usupportile ukugcokama ngoba awukwazi ukukhuluma ngokugcokama umbala omhlophe ungekho lapho uyabona
angifuni kube zimpukane obisini lapha yabona ngifuna ukuthi lapha bafowethu ningijabulise niphinde nijabulise futhi nabanikazi bomcimbi ngenkulu nje inhlonipho uyabona okunye nokunye ngilungisa la ngiyakulungisa kodwa hayi ngenzondo hayi futhi ngokuthi la ngoba ngikhuluma lapha mina ngizodelela uma kunokudela sho ukudela kusolimini kimi kodwa ngisengahlosela ukudela abafowethu makukhona okwehle kabi kuyena ngiyacela abafowethu ukuthi abandayo nashisayo uyabona uxolo kuleyo ndawo ngoba inhloso yami la ukulungisa into esuke ngamanga ngegama lami nokuthi ngimtshele ukuthi ngihlele ini ngizobe ngikhona lo mcimbi kodwa imali angizokuyithatha yokuthi ngiqashwe ngizosupporta nje for free nalo 40 lo deposit ngizoreverse mandidinga iproof futhi ukuthi ngireverseileni ngizomthathela ngenikhombise la ngihamba nje for free ngiyosupporta into yabafowethu okhuzani laphana ngoba ngiyambona webhizi lapha shothi khona izivumelana abathile nethimba lakhe abanaso ngifuna ukuhlonipha leyo nto leyo nenkulu inhlonipho ngingabe nagcobo ngingene isikhathi sami sokuperforma ngiperforme ngijabulisa abantu nebhanoyi ngoba ngilichaza nje ngilichaza kusese ile ngoba kuze lingaze lishintsho yabo lichazwe enye into ngizofika abafowethu for free of charge mhlambe into yongikhokhela sekuyiyo le jacket ke le yabo naye futhi bengifuna ukuyazi naye ukuthi iza kanjani ngoba lakhona ma ukuthi into la kufuneka uduma ngalento le ungayibuyisela emuva lo mali mina yabo qhubeke nempilo ngoba namanje obikhona le mali ufuna ukuyithatha futhi ngihambe kwi-foundation yami ngihambe ngisiza abantu abahlwempu ngithole nama kunje khona ngizolenza uhlelo lokuthi ngisiza abantu futhi mhlawumbe abantu ngibanikeza inombolo makhona umndeni obonayo ngempela ukuthi ugaxele ngakini ngosupport ngayo le mali iziphela abantu beyibuka njenge-airtime kamabalengwe yabona ngoba ngifuna abantu beqonde mina ukuthi mina ngiqondile hayi ukuthi ngiyagwegwesa uyabona so naleyo mali ngizosebenzisa abantu bebuka uyabo ngenza izinto eziyisidingo zomphakathi ngoba vele ngoba sengiyintandane nje ngisebenzela umama nengane nabantwana bami nomndeni wami kodwa ngoba umama engasekho sho sekune budget kamashando sofanele ngiyithathe ngihambele izalukwazi nani ngoba umuntu uphila ngesibusiso emhlabeni yabo so mina ngiphila ngasibusiso ngiyanethembisa futhi ukuthi angeke ngihambe ngihlambe ngiyishutha lo mndeni ma usizwe mina mfethu cha uyithathela wena njengoba uyipostela ku Facebook ukuthi Mthandeni ubela ngeke ngikwenze lokho mina ngoba izinkolelo zethu singabantu ayifani yabo ngizothatha nje ngifaka i-foundation yami bese ngabe ngisiza nje abantu ke siyibhubhudle lo mali iziphele nabelungu bami basengiphila lokho emhlabeni mina silokho nje wakhela abafowethu laba izindlu laba omshovo omanqobo nalokhuzana bakhela izindlu ma othi useyaganwa sizama indlela ukuthi aganwe emvelo lokho bese ngisebenzela ngibe into yabantu nje yabo akusekho umuntu engimsebenzelayo washo njalo umgqumeni wathi kazi ngakwenzani emhlaba wathatha abazali bami wangenza intandane ngiyasebenza ngihlala ngiphethe imali kodwa ngisebenzela abantu ngoba nginamuntu engimjabulisayo yabo so number 40 sengiyinto nje yenu ingakho nje ngena amahloni ukukhuluma la nani ngidadaze ngenze lokho ngoba ngiyinto yini yabo ilokho nje bafowethu ngizobe ngikhona ngenkulu nje inhlonipho uyabona xolise nje ukuthi mangikhuluma kuhlangana izinto zibeningi kube khona mhlambe namancoko angikwazi ukuyifika ngilona ifake lo muntu njoba ngikhuluma lapha nje ngi-original wami nefoni ngiyibambele uyabo ayibekiwe esitulweni nomqamelo uyabo so ngiyibambele nje ngoba original ngoba bafowethu ubuso bami lobu yimlo nje ma ungibona eduze nje uzoqabula ngithola nginje uyabo ayikho nje ukuthini bafowethu ilokho nje alikho nehabi elitheni sasilikhandi sithi yawubona nakho niyodiba nakhona hayi angizi angizenzi lezo zinto ezinjalo ngizobe ngikhona nje lapha kwi-picnic ninganaka ukukhuluma kwami ngiyomuntu amancoko mina nomuntu okhonza ukuyidlalela kodwa ngizobe ngikhona bafowethu akho game futhi lapha kudlalwa game akunjani ngoba angiyona imbangi naye lo okuthiwa ngimbangi naye azixabene nje yinina seningazenza iphuphu ngamabomu kodwa igame ngumnikazi wayo I own it is mine yeah
ngiyinkosi yomaskandi. I am the king of Maskandi, not a Red Nation. Yabo, Red Nation abantu abagqoka uphawu lwami, abalandeli bami abaphumela obala ngokuthi hayi sihamba neGcokama. Kodwa ngiyinkosi yonke nje uMaskandi, nawo ke la khona uMaskandi kufanele ngibe khona. Yabo, makukhona izinto ezidrama engiyibonayo kumele ngizame ukuyibulala lezo zinto ngiyiqede. Uyabo, ngiyiqede siqhubekele phambili. Mawuthi khona Nkosi yami shame okuhleliwe okunye seceleni, cha futhi ngihlonipha abafowethu laba ababethe tholani iGcokama ukuze senze ama correction. Sigcwalelwe inkundla abafowethu yonke into ihambe ngendlela. Ngizobe ngikhona, angizothatha mali, angikho desperate for imali. Uyabo, yaneleke nayo le jacket ngizoyiphathela inyanga le jacket yayo njenge proof. Uyabona, ibonakaleke nani. Uyabona, kanjalo nanokuthi mina ngivumelana nenkampani ezinye eyithile. So ukugqoka kwami le jacket lena mfowethu kufanele ngiyikhangise yebo, kodwa futhi kufanele ngihlonipha amalungelo lapho engisayine khona nani. Uyabo, ngoba sengiloku ngidlubhe le jacket mina manje bathi ngiyagodola. Uyabo, ngizoba nenkinga mase ngise officeini nanokuthi sengifuna ukuba nama shares manje kwakhathi. Kakhulukazi ngiyabona uDubs lo igqoko, kodwa kwakhathi sengifuna ukuba nama shares. Uyabo, so kufanele ngihloniphe izivumelwano zethu nokusebenza kwethu, ngingaxuba ama brand amaningi. Ngiyigqoka izinto ezidulayo kodwa ngiyareport ukuthi hey bafowethu phela ngeke ngihlale ngibelesela ukhathi ngisho ianda ngiqoyise ngiqonje anda ekhathi hayi. So ngiyigqoka into ezidulayo kodwa ngenhloso yokugcina ukubaleka kwami nokudula kwami nokuba expensive kwe brand iGcokama elisha. Uyabo, kodwa nje akukho kutheni bafowethu, ingane zakwethu kwaba vele kwababomvu, ingane zakwethu asibonane khona. It's nice to be here. Kumnandi kuba lapha. Ayisoyenza into yamehlo. Uyabona, kodwa nje hayi ukuthi ingane zababili abadibana lasodibana khona, hayi ayikho lonto. Sokwenza into yamehlo bafowethu kumnandi nje. Siyari lapha kulowa mcimbi sokwenza lokho. Nine right ukukhuluma noma yini after lokho lapho. Uyabo, omunye umuntu abeka umbono wakhe nomunye abeka umbono wakhe, mina ngiyalapha na free of charge. Angiqali futhi ukuya ezintweni esuke ihleliwe esuke futhi zinto nje philayo kokuthi kodwa mayihlelwa zihlelwa bese ikhandwa ziba isibhamu sokudubula mina. Uyabo, so angiqala ukuyisupport njoba ngaya nje ebholeni ngaqhamuka lapha, ngaqhamuka isikhathi sekucelebratewa, ngaqala ngabacashela abantu. Uyabo, ngaqhamuka celebrate nokuze noma abantu bejabule ngathiwa ngiyaphazamisa. Uyabo, so nalapha ngizoqhamuka ngibhekana ne stage. Yabo, engize kusona nehlwele ezobe zizobukela uMaskandi wonke lapha. Yabo, shaya ingoma ngicokole kube mnandi abantu behleke bejabula, behambe emakhaya bejabulile. Ama CD album ayezwa njenga manje release ama-album, zizokhipha ama-album nabanye abafowethu sebekhiphile. Yabona, abafana abancane lapha abashisayo bakhiphile, abafana basupport obani Mdumazi lokuza Jabulisa umjolisi yonke lonto leyo. Jabulisa umjolisi umuntu ayedwa. Jabulisa umjolisi. All limit baningi. uSminofu mfana wangakithi lapha emakhaya. Mfana wangakithi lapha eMpembeni. uSminofu. Obani? Bani uviva ngodaba. Ngeke phela mara ngeke ngibaqede. No, ngeke ngibaqede bafowethu. Awukhwaphale etshwele. Basupporte bonke okhwaphale etshwele ngoba amagama lapho neyahlekisa uqubulana etshwele yabo yonke la. Uqubulana ogwatsha. Bakhiphile bafowethu basazokhipha futhi nabanye omavanisha. Zizowagama uMaskandi. Ukhwaphale etshwele. Bayeza bafowethu yabo. Shephisi yabo kodwa nje ayikho nencane nje into ethile khona, kodwa ke umntalapho ngiyeza nami album yaphuma ngikhipha ngazi i25 November.
anginamntu lapho nginokweyisa nje kuba insizwa yabo insizwe yeyisa nje anginawo umntu lapho ngoba vele bafethu ngisenawo ngempela lento kuthiwa nembanga yabo mina ngikhuluma nomuntu nje suke ephuma esandle ngaleso sikhathi uthi unangephuma uyabona njengoquality labo uquality kuzothi udujulele kuthiwa udujulele uphulokuzana uBhovo yiphokoza iqiniso lelo noma liyabona yababhedla abafana phela ngiyazi ukuthi bayangisupport wenza lento eyenziwa lo mfana ukuthi uthane belo yahamba edunusa kuthiwa bamdubula izinqa ngaphezulu yabo noquality uthatha inamba plate yemoto yami ubhala uBhovo uyohamba kwamashu abantu lokho bevela manje bethi hey Igcokama liphi Igcokama ugezile phela nakho ucijile uthi awu yilo Igcokama nje Igcokama elifana laba bantu obani laba uPopayi laba wanomhlonishwa so manje ke iyo yonke leyo nto leyo uyabona bafowethu ukuthi nje kumnandi endimeni siyaphila kuningi unsizwa sinabo uhlukahlukene yilo nalo uveza ikhono lakhe uyabona ayidibane khona bye bye